Dobar dan svima, ja sam Marko Čurak iz tvrtke Now IT i danas ću vam predstaviti ukratko našu prezentaciju na temu digitalizacija građevinskih tvrtki, odnosno naša iskustva iz prakse. Nakon što kažemo par rečenica o nama općenito, predstavit ćemo vam naša iskustva sa građevinarima u Hrvatskoj, odnosno tvrtke s kojima smo surađivali. Nakon toga ćete vidjeti kako mi zapravo digitaliziramo tvrtke, kako funkcionira taj naš način rada i na kraju par rečenica o tome na čemu trenutno radimo, nekakav pogled na budućnost. Dakle, Now IT djeluje već 20 godina na tržištu, nudimo kompletna informatička rješenja koje zapravo nudimo u tvrtkama da prate cijelo poslovanje, uključujući financije, računovodstvo, obračun plaća, skladišno poslovanje i sl. I zapravo se koncentriramo na tvrtke sa kompleksnim procesima, baš kao što su recimo proizvodne ili građevinske firme. Baš za građevinske firme smo razvili specifično jedno rješenje kojim osim ovoga što smo već spomenuli, glavnog dijela aplikacije, nudimo i baš rješenje za građevinsku operativu. Pa tako nudimo znači, cijelo od obrade troškovnika, procesa nuđenja, rad s kooperantima i investitorima, situiranje, izradu planova, šihterice takozvane i na kraju naravno izvještavanje. Sad, kako nudimo ta informatička rješenja, te ERP-ove, u zadnjih recimo godinu dana smo baš bili u kontaktu s velikim brojem građevinskih firmi. I što smo zapravo njih tražili, s nekima smo već klijenti, s nekima smo još u pregovorima, s nekima nismo, tako to ide. Međutim, pokušali smo ih zapravo ugrubo naći neke slične karakteristike da im bolje pristupimo i nekako smo našli dvije skupine koje recimo dijele se tako da su, naravno ovo nije nikako pravilo, tu postoji vrlo velike iznimke, ali opet. U biti imamo velike firme koje su generalno bolje digitalizirane, imaju ta neka kompleksna rješenja koje već imaju pokriveno i računovodstvo, financije i takve stvari. I oni su s tim zapravo zadovoljni, nije im to toliko loše, to ide u redu, možda je starije, ali funkcionira. Zapravo nisu zadovoljni sa tim građevinskim dijelom kojeg ili nemaju ili je loše pokriven. Te velike firme zapravo shvaćaju da bi uopće vodili kvalitetno projekte, baš im treba jedno integrirano rješenje da mogu dobijati te pravovremene informacije. Da će u pravo vrijeme da mogu dobiti točne informacije kada im baš to i zatreba. S druge strane, male firme koje su generalno lošije informatizirane, njima ne trebaju ta kompleksna rješenja. Jednostavno ili nemaju ljudskih kapaciteta i slično i njima treba da im se riješi nešto konkretno, specifičan problem. Recimo, građevinske knjige, situiranje, možda nuđenje ili samo te evidencije rada ljudi. Sad, naravno, nama su izazovnije velike firme, tu možemo ponuditi više, međutim, baš smo u zadnje vrijeme imali dosta uspjeha sa nuđenjem tih baš specijaliziranih rješenja, recimo samo za uvoz troškovnika, aplikaciju pa proces nuđenja ili građevinske knjige i slično. Zapravo, kao smo čuli jutros možda sa smjernica HGK, nisu ni jedni ni drugi bolji, naravno, samo je potreban drugačiji pristup. Svi trebaju prilagođenu komunikaciju, prilagođen pristup projektu. Sad, tijekom našeg iskustva u ovim svim digitalizacijama, nekako smo razvili način rada i specificirali korake koje projekt treba imati. I naravno trebamo naglasiti, bilo koja digitalizacija, to nije nikakav projekt. To je zapravo proces koji dugo traje, ima svoju metodologiju i ima svoje faze. Mi zapravo nastavimo da svaki naš projekt ima baš ovih 8 koraka gdje mi počnemo sa snimkom stanja, gdje mi zapravo dođemo kod vas, pričamo s vama i popišemo sve vaše, recimo, korake koje imate u svom poslovanju. Na temelju toga radimo razvoj aplikacije, ako je potreban, šta najčešće je. I zapravo onda radimo migraciju podataka gdje dohvaćamo sve što imate podatke iz, ne znam, ako imate više aplikacija, sve bacimo u jednu. Nakon toga slijedi obuka gdje pokušamo uključiti što više ljudi iz tvrtke na tu obuku da bi onda mogli napraviti testiranje. Baš to testiranje je možda najvažniji korak, jer tu mi zapravo želimo da se što više ljudi uključi i isproba tu aplikaciju koju smo postavili. Bitno je da u tom trenu upravo zapravo testirate je li to ok, je li dobro postavljeno, je li funkcionira i što zapravo možda drugčije trebalo napraviti. Tek nakon toga zapravo idemo u taj takozvani go live, početak rada u novom softveru. Onda tu još malo radimo s vama intenzivno prvi mjesec dana, nakon toga pretpostavka je da znate koristiti softver. Naravno, nije to sve tako bajno, zna biti drugačijih, zna biti odstupanja, ili se loše isplanira, ljudi nisu dostupni, jednostavno previše možda posla i onda se probijaju rokovi, dolaze možda dodatnih troškova i sl. Sad,
baš takve situacije možda najbolje pokazati pomoću ovih krivulja. Ta krivulja je takozvana zadovoljstva ili nezadovoljstva, zavisi kako ispadne. Tu negdje na početku projekta ljudi su još neutralni, ne znaju što ih čeka točno, ali zapravo kad krenemo, suočavamo se s problemima. Vidimo da moramo angažirati dosta više vremena, imamo svoj posao redovni i onda jedno vrijeme moramo baš i trošiti na obuku i na testiranje. Jednostavno zadovoljstvo pada. Ljudi vide da moraju malo učiti, ne vide nužno prednosti koje im još software nudi i zapravo ovdje kulminira to nezadovoljstvo i to vam je otprilike prva 2 dana testiranja ili obuke, recimo, gdje ljudi vide da to nije stvarno tek tako lagano, još ne vide što će im to. Ali zapravo da se krenu lagano navikavati, vide da to stvarno ima smisla. Neke stvari će puno lakše i brže raditi i nama je cilj da ste vi operativni u softveru do početka go live-a. Jer tad čim projekt krene, to je najčešće prvi, financijska godina, tad najčešće je to fiksan datum početka. I zapravo tad odmah od početka možete koristiti sve prednosti koje software nudi i onda samo zadovoljstvo ide gore. Međutim, bilo je tu i preskakanja faza, recimo, dogodi se da se testiranje stvarno loše odradi, ljudi se jednostavno ne isplaniraju vremena, ne shvate to ozbiljno i onda vi, recimo, kad je trebalo biti odrađeno testiranje u ovom dijelu, testiranje je prebačeno, a prvi je došao. I onda mi zapravo ne radimo u novom softveru testiranje, nego radite jednostavno, morali smo vas baciti u vatru. Ne mi smo htjeli, nego mora se. Prvi je došao, financijska godina kreće. I što potrošimo puno vremena, tu potrošimo da se iskoprcamo iz tog nereda koji se stvorio i onda na zadovoljstvo tu puno duže traje. Vidite, jednostavno ta površina matematički je puno veća. Ali dobro. Tijekom našeg iskustva imali smo stvarno i tih dobrih i loših krivulja, tako nazovimo. I iz toga smo zapravo izvukli neke rizike koji su možda najčešći. Ti su rizici uglavnom koncentrirani na ljude i na proces rada, ne baš na tehnologiju. Prvo, voditelj projekta sa strane klijenta, a i sa strane nas, ali opet, sa strane klijenta mora biti dovoljno visoko pozicioniran, jer inače ako nema podršku, ako nema ili uopće nije operativno povezan s ljudima, tu zapinjemo, nastaju problemi. Opet, onda ključni korisnici, to su ljudi s kojih stvarno mi radimo na projektu. Ako nemaju dovoljno vremena za angažman, opet, dolazi do probijanja rokova, ljudi su nezainteresirani, loše su odrađene faze i tako. Onda imamo naravno taj generacijski jaz, takozvani, gdje imamo starije kolege koji izvrsno rade svoj posao, znaju imaju puno iskustva, ali jednostavno nisu skloni tehnologiji, nije im poznato, duže im treba i tako dalje. A kraj njih imamo mlade kolege koji, naravno, oni će lagano naučiti taj novi software, nije im to ništa strano, ali im fali tog iskustva radnoga koji imaju stariji kolege. I još jedan dosta čest faktor je da uprava koja je platila to sve potpisala, dala zeleno svjetlo, kasnije nije uključena uopće. Daju jednostavno, delegiraju to voditelju projekta i nisu uključeni. Digitalizacija utječe na veliki broj ljudi i vjerojatnost je vrlo velika da će se dogoditi nekakva konfliktna situacija. Jednostavno neko će izbjeći konflikt, ne mora nužno biti loše, ali jednostavno treba nam da uprava uskoči i razriješi to. Kaže, tako će biti gotovo. Ako uprava nije uključena, ne može to napraviti brzo i ne može napraviti kvalitetno. Opet, dogode nam se problemi. Ako smo slušali jutros HGK, točno su to oni naglašavali zapravo da postoje problemi sa digitalnim vještinama, naglašavali su na tu suradnju mlađih i starijih kolega i na aktivno vodstvo uprave. Sad, iz tih rizika, nego smo izvukli te dobre prakse koje možemo zapravo primijeniti na projektu, je da nam treba da je voditelj projekta iskusan i da je dovoljno visoko pozicioniran. Da ti ključni korisnici imaju dovoljno vremena i stvarno su angažirani na projektu, da je što veći broj djelatnika uključen u tim edukacijama i posebno baš kod građevinara je da tom građevinskoj operativi moramo pristupiti baš detaljno i prilagođeno, odnosno postupno. Građevinari koji su na terenu nemaju vremena za rad na računalu, pogotovo i za nekakve edukacije. I oni su zapravo postanu nenamjerno kočnica. Jednostavno ne mogu raditi jedno i drugo kao što ostali mogu. Baš njima trebamo dati puno veći period prilagodbe, puno veći period za edukaciju i omogućiti im da oni prvo krenu sa nekim minimalnim korištenjem sustava. Minimum za početak, kasnije malo ćemo kombinirati taj minimum sa ručnim radom i tek onda kad se naviknu lagano širiti taj sustav na više procesa. I opet, ponavljam, smjernice to apsolutno opet podržavaju.
E sad, na čemu mi radimo? Zapravo, naša budućnost u ovome razvoju ide u neka dva smjera. Prvo je ta sveprisutna umjetna inteligencija, jednostavno ne možemo bez nje i pokušavamo s tom umjetnom inteligencijom olakšati neke svakodnevne procese koji oduzimaju puno vremena. Ili su naporni, ili su onako operativno zahtjevni. To pogotovo radimo kod izrade tih ponudbenih troškovnika. Pokušavamo nekako te LLM modele stvarno naučiti da kod izrade tih kalkulacija nekako shvate što se događa na stavci troškovnika i ponude nam koji su to materijali. Recimo, ako se radi o stavci za iskop, da nam ponudi da nam tu treba rad radnika, da nam tu treba rad stroja možda, ili ako je nekakav druga stavka pa će to biti materijal. E sad, mi smo tu uspjeli sa nekim promptom već dobiti neke rezultate, nisu najbolji, ali onda smo pokušali sa nekog troškovnika, smo već dobili bolje rezultate. Što nam zapravo treba je da veća baza podataka, da to napravimo možda na bubam 100-200 troškovnika i tad će to sigurno rezultati biti daleko bolji. Druga stvar je ta integracija sa BIM-om, odnosno da povežemo digitalni model građevine s ovim što već nudimo u aplikaciji, s tim troškovnicima, sa građevinskom knjigom i sl. Tako da zapravo možemo vizualizirati bilo koji dio građevine baš u našem, znači da pomoć zapravo troškovnika izvadimo, ne pomoć troškovnika, znači da vizualiziramo točno dio neke građevine i da je povežemo sa određenom grupom radova ili baš, ako ćemo precizno, točno određenom stavkom troškovnika. Na taj način se dobija ono povezivanje odnosno praćenje 4D i 5D, zapravo smo dodali te dvije dimenzije da pratimo i kroz vrijeme i kroz trošak. To je ukratko nekako na čemu sad radimo. Nedavno smo tek počeli s tim baviti, ali dosta smo zapravo već uspjeli par stvari napraviti. Možda ste bili na našem štandu. Uspjeli smo doslovno u jednom softveru izbaciti taj vizualni dio sa našeg troškovnika. To je u biti to. Hvala na slušanju, hvala na vremenu.